Male normal ken yam kana sun kontin ba jome ba jaling de neriya neri yaga shonware te kem gorno de kon lat ke jen na me no dob dan de kon kor me de kon ter ken de kon la politician kon ko chana ngajen tem politician kon chike fail tin kon gor kon ken wo de ken galet kon chicken galet so dob dien de kon kulet kor mo kulet ter ka kamo jiran la miti mi jeng mi shala de kere ko dio ki ko ngo ci jagur no dong der de jin bakelen baro den der je nyoko mi chupa je ko mi chire ga meche to ke jina bilongo de run jaga je ko be nyoko lu njoko je la ja nyu de jina jin duar pon jira mom mi jakre ko be lu njoko ngi je no der je kapcho jo wo me de kon tere de kene kon la politician ki kwan weren kon ya dop cha je bay tin kon chan wore cha ko gorno de ken tek ke de ko woni am na me jaslo ay ka kon katin konen kon kare dwaran kor ter kon me kor me bat kana dorten kon ci kon te kor ter ko te ko kon bana jek now la dor man hakaje chanenen boko kon ke chemically kerenial kirme yadit keneden kon te la jikwara kan wera kon la politician tinde kel ke jetinte ka power ko de ken kiri jogo no jin milade me mijak but do no bitke cause ngajen wonga ken chaka pay ke chaka mu ke yo ko shiken be broj rim nuore mandan en kule loñ jen kule la kon ka kamala ano do bodi ande kon kor mu kule ter ke jemo ken kon la politician jin gor mo de nyoga yekel okay amani amadene lad den ne kon den ke nyej kade kon ideal de kon ke nyo do boda ande na on nyam ke de kon men jegalat ki politician de kon gat kon de kon nyej keje den tin jeken dial kon let ken ke dene kan haj jergari ge dan ci to kan nasir me sha kon nek karen yale gwade sha kon nek bugo kon ke chemically karen yal naka gade tiene wanga ke chemical shal ke incendiary la cluster bomb ke chemical mi sha jire sha jamat ano ke gas ken ko kien ko eno gwade che pentino be je wanga gwasamo enne me karwade ano ba wikeliu ba je bok ka man mishir kana mo chang win mondo dien kwet kenen go tele mi shale chemical mi de use de gar de ne kaje kede to ramte guide che mishir kana mache de lat raminge je no gwan go tek gwaye tek du gwaye menting nen ko kien gwaye chi incendiary chemical chi they use against innocent people en mishit kana me shi me shi anen ya to nasar ya to ulang ya to ulungu shu ke to godan dial ko kien der gwan wuti dialati de kon education murung de kon to ka gat kono mishit kana me chaje lat ka ngan le to ka ga ngane tige tedoten ko ten wer wan tige teten ngai kon diala shi me de lanije gor kona en go politician bana fight ke ba en min ko de lat ken ga ti che jien ga tige dan de kan kon nangten ba che woko na kan kon rem nuare mo kula loñ ajen kula la kon ka kamo ne me jega de kon education marung kano de kon awareness la thumno de kon ajuko na me chetuo kana me jega che de go ande la le de kon to de kon la ne kon den social media den je use ka duob dana de kon awareness de kon atoko je de kon go de kon jodan de kon to de kon de community meeting bo de den ti dial konen jeg kon to den ke chair no na me chetuo gone che ka mangaje je right now we document everything, right? So today they kon ngaje no ngumu to. Enyo bana ngaje no enwer wewe dien kene den kien. Chan wer cha ka kwabo because I know a lot of people can wear ya kwak right now. Yang in social media they kon nga gorbe jelung sometimes a person that you respect ludi long berodo mat kujane lo kon wer ko la pel. Somebody was saying yen shia manana to kan nasir ko lang shia de lat en me ngumi jak yende ko shewa jaga SSPD ko awre which alarne de token were kuyen manan le roda alamen bejen to chi je kone de kone kul right ne kon je ne de kon tin de da which tin konan kwala ma kene de kone jega be a chengla jen o yen shwa nyin ke de ndana bere idun ngode kene de kone jega be chicken de miling ke chicken de miling ko ken jingmu bejen nanan to ka kamon chi jin ka shia
but muku la mat ku jane ba ken issue nga kel gwal dan jikani ba beten shemu ga another thing yene kono te winden kono jangten de ne nanga ken kudun renal je no kudun kadien ka power medien ka pchongo je ngumu ken yene ka pchong ala yena rayen ka to ko ken tisigen konde wide ka te no gene yo gero de rande tek so na me shi chong okay na me shi magwa gore jen go kone kolan wade kone konen kwa kon betray kete na ko kon getidien do kon ngayo ka ngane gwada taniam ngode la chal no tek ngode niam kwik kon manana le ror men so rama me muko tigre kele ko to wale no guje jen go chi kon bile tik ban liu kon dial so rama me de kon yi ngaje no nga ko in the future dene je guje no shiram machine war chede brain war shekna mala nor ya gwajo run ba ram boch ba she man bu ko shongara mo ba ni ti jogno logi ne randa ke jaram randi ne dane jangna ko ba jenak ba kanak no ko jeno de no de kelio chika we dana kwa nor kwa ka boma ka fangak ka unitel ka mayom ka nasser ulang wi diala to tin bu ko natin ke kem ko le jang re we ka so sudan kwalen nang nuare chira ngai kono no sha nuare taken ke counties ke wi chala do ken ke hostile counties wi dang bangwan wi dang baro wi wa ka friendly so kana to ngum de na latin tama de kon ngaje no kon cha kon kwak nuare kon chang me da ne shik braro wi ke juba e be kan ban condemn ngone kola nuala kano mishala da ne wure shal dr martin me jek wu condemn no right gen right malar kan je ka shi kan liya dan liu ka gad ka nasir ka wulang ka lunga shuk ka mayom ka fanga anywhere else midin warten gwa chaga tin ki chaga ke kem kolutin ken war gal letter mangorno mishala jin kume me je kan mangor kan metgor bigo belano iko chi dr martin ichi rajen wote ga content law style ke country ne di show style namani nyoda jen go kaneti telemuto keke ko wo ko condemn ni right melat ken je ka tugra radien nere konde kana condemn michael makwelwas appoint kirme yadit bol meli kene don kono de kan condemn but they fail to do so wuka jongno martin no jin ajin jira ramadan en tagariak de yi wo che kan jogo no jin de yi wo they resign we come down titen pelken makwelwa na tong mira ma jeng jen ko wuda me welana jora radien che jo chebe ke be gara radien so jon je lade ko jen spokesperson jen telam din mala okay na mo che chuong naga kona den je gorno de kon gat kon de kon kalar de kon ke educate ka de kon e dial ko la nur kon de kon ka nyo dub dande na on yam ko je gar shirek biya talk then bu kon to peleje like that run barama dana me ci kon nek me dan bu kon ben press ni je bana liag ni je ajaram dana biya nyam pe kon ko je kon mo ke yo bu kon to surrender this is very wrong mala kon me je mala perwe ke je mona 2013 ci kon yu parwe naga dire na kon chana yu parwe 2016 the same thing cha kon nek right now 2025 this is the last ya kon nega long kwa naga mena god ala witin kon mana kon tin gwane kon gar ti nga dal kan goda kon kwa na kwa wangtin ke me ci to ko fan gak wa ka book a mena dol wal meten patientaten so I think we should draw a line ke jen right mo de ko gwejeno gare ci kon telot mu gur kon politician te chitik dan ci kan gwejeno ting mu gwa you know mera ro gwada me de kon community dan de kon realeka de kono jogono mada jena gwana jen alaman miteleje tele gwan me deno nyam kaje de kon te ke local group ano ken ne dialati de chong de ka raidan de na nyam kaje de kana alla ni shan ko ngai kono no ala community me karan nar ngaje no kana ngane la yana ko gole chede me cha kon level no te ka kanti ti ne ti ne do badana ba kon ne kaje gole alo ba section ba janna ka chimeshi anen te to ka nasir te me nyoko jam ko fanga ke nyoko jam ko fanga ko mayo so be nyoko jam run bo ka kanti do dien jen do be dana ci kir jan ci ken tactic de kan gari alaka including nuara kona take kelko these are the people tin ku organized tin kono goro jeno ba kona ke ci kan nagda ni kan to mi chet ke Rwanda genocide 1994 di jen dan to kon tama do no ko to ke very organized way aka do mi shabu ngai ke je kwala use na nuare jitaran chana kangach ber chika ji markadan ter chika ji markadan ti chalke murle ne ti chika ji markadan
jang ati tinago kontin chigi jumar kadan ko ti let ken ke na ken ko na sheng men a power struggle ke ken kon la jang ko de la ro ti tan jan shu yes tan jan ti chu katin ko jang beti ko right now but jang ati ti yos ke kir jibor Michael McQueen ran bor Polang yos ke je wuri chol ke cholton balok yos ke je right now yot ke agwelek force me right ke wuri chol ke me ala wut tet kana me je ngai kona so wut tet kana me manako kon ke kwide me wuri chol ulo nya wude me ala jikware amene jen kwiken manalet ken je ko by the time wo mal ben chabo go akelung I remember lalat keno jifan ga kene sholo ala shulu wati ken kamar mi lo chiken nyen gwa de dan but ai na man to ka teme chikeren mat jang ka tada ngai kona je ku ken wer ken na ka fanga so kon wer mu widan pelelung these people should run away from that land they rodin you within a lot talk now it's a time of no return ja kon na ko korun wan it's not a time that be kon to ginyen ai ko china mal talk chamal che wen by pel no ne ti tel mi ngai ken ti shal ke sholo tin chirken kabar when time come be mal betin shi kon bita mal ka kan door top to betina ko ngai kon no wuri shal ka me kirma yadi user ne kan ideality kir will not survive gwaden be ko ki tactic user a tactic media tanda ne kan kon shi medan shi ne 1991 all that shi kon ne 2013 so right now they want to repeat the same thing in 2025 and who can this minor tribe who can martin be a connect so gor kono we have to work up melodic dan disunity okay gore jeno bukon rodan jakane it bombom ne it te kapel ne de bichar kamandant niam gore jeno baran relike boran mobilize ko bukon doran kone kolan ware bane je gujeno weed naka kon men already I can tell you guys already cha kon your future ran atem ba kwa kon logo mon go de kon te kema de ko ran unite ko cha kon nek goli naka kon gol but this time should be a lesson to all of us and la disunity la dagani mere kon disunity ci kon gor baran mat so ba yar kon ba nang ne doran so der gwano de ko ran jako de ko ran support ki de kon chonkel so naka jeno de kon la nur wawti naka kon ka shoot ko tege kel ka jang de kon ngaje no ka ngane so ci tel de kon la pel this time gor kon bana chong gor kon baran mat ngaje je social media ru den to ngwandi la kan kalet ke very different things that are happening right now back home ngai kon dora liuna de which te when to go ko ken lat ken gagang ni te ga ter kam ken I think you guys should think again men wuni dol everybody they yik char manan de which the nobi la ne ngang ne gagang ne ke social media kwen jen kweding aglelem all these things should stop they yen yik te vision ko do den baran yam go je kon e ko lan the nobi yen te competition you guys should stop all that nonsense then a charako nuer bo nyamde then dia charona right now we don't have to care no ngam la leader okay because a lot of people can know nuer meter kan kor ke jema o shun ken kel ke Dr. Machar no Dr. Machar a politician like any other politician Dr. Machar there je and politician and there lopen it's not muko ana target wana negne de win let's say and point akir me yadi min ko jobe malbe ben me jega de ke jega cha jogo jina please we only need unified force no unified force abre dwara chelok ko jen ko paini territories ala we go no ba ngaje no kir me yadi cha woje makap this is very wrong kenen kon na ka kon ke ji Ugandan ken jang tan tieno kon te kel ga jor kon e ngi jor godo kon da kan teme kin ma yadi tin ngaje no ne ti ga ne tin bombom ke ji ko tura kan nuare che kula diela longa kon e kola nuare ko wa kon mi jinu gweje wa kon ko kon bum winne of course bum wi dan la to ko ramilen mi jiak ajene yana chonga kamot twaje lar no ti e wang choko just chonga tin da ko to dina mo de rande re gag duere tol ga che go che gorno barar ki be jom le mo mejek doesn't happen kon chi kon ne ti mo meng chi kon chur gikon de koram de kon jugo no mele mo meje bare dan kon wore jene men balari yo dio je ngai kon dia le mananto leadership cho kon shep jak
and ran go region ba leader cha jo chalim du laro bena kwer they know you have to fight for your people den wano dena ko ter ke chondan ko bana chongo gwadi ko ni kola nwere but chide finally it when cha recognize and worry take a lot of people that are following me to bench kwer bichu rami laro no sheti look no I think this thing should stop mi jen dream dana tika tan dunya ne diala ko kena ko ni bena kwer this is wrong we come very long way kajen ku kwar no bena kwer bena both nang naro ne chang so all these things should stop she go no bu kola charno na please do something else jangro ka doctor jangro ka ngich la ne do dien do not fight ke ku kwar ka show politic me bin war nak chu jalalat aten matten do ran chana gor do bran dere chonga je yelara kel do ran jen we ci do jok re wina dial an gwa do konteno adu no kon jokone kola nware imagine re dor kono konten wi mona me kelio mi chu guje goda ni nwarten nware jen wo sometime metela kor ren mi ter kan bu te kor kam na ken bu te nyir kam na ken ter kam ba mi jen gui don war ba tela dul wal mu gam de ko jek tela char mu gam de ko jek tela dul gor mu gam de ko jek ko te dial cha ka yar chiang giek chiang nyer ngak loga je ngak chine de ken lenye ye ko gor lenye ne ye na all these things should all stop okay gor kon do me de no nyam pija so jen message dana gora de to politician let not support them kon shunga kel chana kala gwada dan tikatin gwane shoot ken ne re kono kwa kon betray ne re kon cha guru no dong de kon te de kon tiga kwa kon ko lan wore chana ngaje no ko ngana jen jowdana gode nyoy kel an biatik mal ban jumre dien bye bye